U ime Oca i Sina, Svetoga Duha. Amin. Pobožna duhovna djeca. Ova druga nedelja časnog posta posvećena je drugoj pobjedi pravoslavlja, pobjedi mistične snage pravoslavlja, mistične snage koja nije bila poznata prije toga. I spominje se ime Grigorija Palame. Grigorije Palama je jedna svetla ličnost iz početka 14. vijeka, koji je bio mitropolit Solunski, a inače bio i monah na Svetoj Gori. O čemu se radi? Radi se o tom da u dugoj tradiciji, iskustvu pravoslavnog monaha, išlo se i dalje od samo obične molitve. Išlo se do daljnjeg čišćenja tijela i duše, ali na jedan prirodan način. I to čišćenje donosilo je prosvjetljenje. I to prosvjetljenje tako je vidljivo i jasno, da ti ljudi postaju toliko čisti i toliko prosvećeni, da i Božje zrak i Božja snaga oživi, kao što struja oživi neku žarulju i žitjelicu, da prosvjetle, da postanu kao mala kopija Božja. Vidite, takvo iskustvo svetogorsko prenio je Grigorije Palama i govori o tom. Međutim, bio je jedan monah i on je više bio pod utiskom i pod snagom zapadne crkve. I zvao se Varlam. I on je kritikovao to da pravoslavni monasi crkve idu u jeres samim tim što tumače neke ovako nepoznate stvari srčarno. To je bilo nepoznato za zapadni svijet, jer takav stepen očišćenja nisu tamo dosegli, ni oboženje. I tako da to diglo veliku buru, dok na koncu sam Grigorije Palama usprotivio se, on je dokazao da su sasvim normalno to takvim jednim iskustvom i trudom, znači očišćenja, prosvetljenja i oboženja. To su 3 stepena koje Zapad ne zna. 3 stepena. To njima nepoznato bilo. I on je napisao, koji vi na umesnim saborima i sabor 1341. u Carigradu. Tako su pobedili, tako da i tu bedlo pravoslavlje. To je velika vrednost i snaga pravoslavlja, mistična snaga. Jer sve religije na svijetu mogu da stiknu samo prvo, i budizam i svima, prvi stepen. To očišćenje, znači to prvi stepen, to je žrtve pokup. Ali drugo, treće ne mogu. Eto, tako je to vrlo teško. Ja sam 50 godina u iskustvu, išao sam u Svetu Goru. Viđao sam te starce, vjerujte mi. To su Božji ljudi, koji samo žive za Bogom, kao stvarno Božje svetiljke. Dovoljno je samo da ih vidiš. Još ako ih takneš, prenaradiš, kao što su i našeg patrijarha znali, patrijarha Pavla, baš na počešeš, kažu kad su cijeli mu ruku da ih prostruji, da ih kao mali grom da ih udari. Da se nakupi toliko sila božanska sila, snaga njima. I tako imam iskustvo sa tim. Kažem vam,
dovoljno samo da si u blizini pa da osjetiš kao električna polarizacija, da osjetiš da tu ima strašna snaga. Dakle, obljesak Božji, oni nisu sami božanstvo, ali su obljesak Božji po svome srcu koje je očišćeno, prosvetljeno i oboženo. To bi trebalo da bude plan svakog pravnog hrišćana, da u svom životu da se očisti. Da se očisti, ako može da se prosveti. A onome trećem to teško, ali u svakom slučaju da se očistimo. Jer ako se očistimo, da nam dolazi ta energija. Jer Bog je kao sunce koji pušta svetlost i toplotu. I ako se izložiš, vidiš tu energiju. Tako nije ni čudno da bude i tako u nama i ta svjetlost. Jer kao dobra, kažem, šarli koja se očisti za svetli pod energijom, tako i mi. Eto, nadam se, ako Bog da se počistimo kroz ovo postno vrijeme i da prosvetlimo svi u svetom vaskrsenju Gospodnjem, na zdravlje i na spasenje časnih povoz. Amin.